Dorin turyahebwa omukugu omunshonga z'abaana okugamba ebi n'obuyabaresire omutabana hambuga za TV West okuruga muri district ya Kibale okoreka amashemererwa habwo kushataguza ebya PLE na aggregates 5 aho kugira ngo ntureba ngo omwana yeza kwega ibintu by'emukono nabayine omumisha hagenderire ebirebe emirimo ya office y'ekaramu terho munonga woti no connectinga umurimo ngubura kafuna 5 aggregates aho kankani nkora munonga na kashaba na mukama ngo anyambe ngo nzifune nangwa nisima na nabazire banje kunshashura fizi aha bwa Kibale district yarga munko mwana omwaha bakozereje akasinga district yona abwa Kibale district oguyayure ko kwerarukira ahabwe namba y'abana barukuremwa kwendere kibina cya mushanju okweyongera afite twina abana bingi b'emyaka eri hagati y'10 kushikari 17 batari mu ishomero abana batashomere ihanga rite ryo mukabi omugandi abeji abanda bakozere kurungi ebuze by'icyamushanju nabacesima kandi bamwe nabakija kitebe cya TV West mu Ruboma mbara okoreka amashemererwa azamukama abo kunya banki keizoba anabashomesa banje na staff yone ya St Mukasa Seminary challenges umubana ayishomero noreba kubana baturana hari yebizu byingi kungati nkiwo muzire notekwa kwikahihi bamwe omubeji nabasima abashomesa babo okubataho umutima bakahika naza korisha nsima hanga kureba ngo nikozire 8 nsima hanga okutsia abhanguzo kwihatitanga gets kamini na kora chishini kananga nsima hanga agombasize kore bigezo bya PLE kishikira first grade mbenyine aggregates 10 nsima bazire ababemba tshashora school fees aha bwa TV West ndi Elias Aritugusa na Paulo Turiyamureba.